Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi reru. Xiyimbeleri Benny Mayengani the President va tlhela va endla matimu nakambe na le ka lembe ra 2023. Hi ta tsundzuka leswaku lembe leri nga hundza va ri na tigigi ta ku fika 19 leti a ti ri ta N'wendzamhala ntsena. Se eka lembe ra 2023 loko va post gig guide ya vona yi komba leswaku va na tigigi ta ku fika 25. Leswi swi vulaka leswaku va tshove record ya n'wexemu eka lembe leri nga hundza tigigi leti va ri na tona ti nga fiki 25. Leswi swi vulaka leswaku hi tlhelo ra tigigi va pfarini. Lexi hi nga yimela xona i ku va hi vona leswaku xiyimbeleri Mr Post loko va humesa album xana va ta swi kota ku va pfala eka N'wendzamhala lembe ra 2023 ke. Hi ku hi tlhelo ra tigigi xiyimbeleri Benny Mayengani the President eka nkarhi wa sweswiwani ka ha ri vona lava nga ku fambeni emahlweni. Hi nga tivi loko swo cinca hi ku famba ka nkarhi, mara eka nkarhi wa sweswiwani ni vona nga ku xiyimbeleri Benny Mayengani the President va ha famba emahlweni. Ni le ka swiyimbeleri leswin'wanyana a va na tona tigigi ta ku ringana ta xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Se hi nga vula leswaku eka nkarhi wa sweswiwani va ha pfarile. Swa tikanyana ku kuma swirhambo. Hi ta tsundzuka leswaku na Xiongi na yena karhi a kombisa leswaku ingaku na lava nga ku pfalapfaleni ka tigigi leswaku vanhu va xisati va nga kumi tigigi. Se mi ta swi vona leswaku tigigi a ti olovi. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.